5 snin ta' riċerka waslu għal sejbiet interessanti f'ħidma li ġabet flimkien riċerkaturi mill-Università ta' Malta, Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali, Heritage Malta kif ukoll l-Università ta' Cambridge u Queen's f'Belfast li ħadmu flimkien sabiex jiskopru kif kienet Malta fi żmien il-Pre-Istorja, min kienu n-nies li jgħixu f'dawk iż-żminijiet, x'kienu jieklu u x'kien isir meta jmutu. Fil-preżentazzjoni ta' riżultati ta' riċerka bl-isem Fraxus iffinanzjat mill-Kunsill Ewropew, il-Professur Caroline Malone mill-Università ta' Queen's f'Belfast spjegat kif eżamijiet fuq il-ħamrija f'Malta u rid li kien hawn ambjent diversifikat, diversi pjanti u foresti. By clearing the trees in the early Neolithic, perhaps 5,000 or 6,000 years BC, when people very first arrived here, the trees were removed to enable the farmers, but that then meant the soil went, and the soil has gradually been destroyed from Malta, and now you have a red mineral soil over much of it. But under our temple excavations, we found a black layer of deep soil, which was the original woodland soils formed after the Ice Age. Skoprew ukoll li għal perjodu ta' snin wara li l-ewwel nies ġew f'pajjiżna li ma' perjodu jmur lura ferm qabel dak maħsub, Malta ma kienitx abitata, probabbilment minħabba tibdil klimatiku. But actually we can show people first arrived about 5,800 BC, and they were here for about 800 years, clearing all the trees. And then there is nothing for 1,000 years. There's 1,000 years when we have no human activity that we have yet found. That's not to say they weren't here, but the trees grow up, the grasses come back, and then they come back again about 3,800, 3,900 BC in what we call the temple culture. And this is an extraordinary culture. It lasts for 1,500 years without a break. Now, thinking back to the Roman Empire or the Byzantine world, how many empires, how many worlds survive for 1,500 years without a break? It's exceptional. Ir-riżulta li l-Maltin ta' dak iż-żmien kienu nies b'saħħithom u innovattivi u rnexxielhom jibbilanċjaw is-sostenibilità tal-ambjent, iżommu l-ħamrija u jikkultivaw iċ-ċereali. Bernadette Mirċi Aspiteri mis-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali qalet li t-testijiet li saru fuq l-għadam juru li dawn kienu jaħdmu bħala komunità. Ma' żmien il-provvista tal-laħam tonqos u l-annimali li jittieklu kienu jiġu ċelebrati fit-tempji megalitiċi. Ir-riċerka wriet li iktar milli kienu post reliġjuż, fit-tempji kienu jsiru ritwali u festi kbar sabiex ifakru l-ftitika li dawn in-nies kellhom. Il-Professur Malone spjegat li fis-sena l-Kunsill Ewropew jiffinanzja sa 6 proġetti storiċi u għal daqstant iħossuhom ix-xurtjati u kuntenti li l-proġett mar lil hemm minn kull aspettattiva. Il-Ministru Bonnici spjega li din ir-riċerka saret minn 20 riċerkatur stabbilit u studenti oħra fis-settur. Din kienet riċerka li hija ta' livell għoli ħafna. Fil-fatt illum jekk tara l-ammont ta' nies li ġew biex isegwu ir-riżultati tar-riċerka tinduna li din hija riċerka tajba ħafna. Dan huwa kollu xogħol kollaborattiv kruċjali għal Heritage Malta li kull ma jmur qed tkabbar ir-reputazzjoni tagħha fid-dinja internazzjonali. F'impensa biex in-nies iżuru iktar is-siti storiċi, il-Ministru Bonnici ħabbar il nhar it-Tnejn Heritage Malta se tiftaħ b'xejn id-Domus Rumana u l-katakombi ta' San Pawl fir-Rabat.